bagane ekindese wano kubanga twedukanya nimwe ku nsonga enkulu eyo. Ensonga eyo egemagana enkolagana al-alaqat wal muamalat baina an-nas, enkolagana ng'abantu, kubanga abantu tuwangalira mu mbeera ed'endawulo. Ate kizibu omuntu okuwangala bwenka mu nsi. N'olw'ensonga eyo kiri mu bintu eby'eiteeka okuba nga oli ni bwewangala nabo. Eri ebwewangala nabo wano ku masigidi basaaze bayina, bantu bayina abo. Eri ebwewangala nabo ku mulimu, kubanga abantu begaita mu masigidi, aye bwe tumala essola buli omu n'afuluma. Ow'edduuka ajja mu dduuka, ow'akatale ajja mu katale, eri ajja okuluga booda, owa takisi ajja mu takisi, n'owa trailer, wahakadha ow'ofiisi ajja mu ofiisi. Kati eno community y'abantu ba mu musigiti, ate eri eno community ey'abantu b'okola nabo. Ate bwe tuva byombi ng'omaze okola omulimu, eri community eyeeka, famire yo. Famire yo erimu emirundi ebiri, efamire ekuvaamu iwe naye omukazi kubatoolewa iwe n'omuleeta n'abaana abamuvaamu, yabaayo n'efamire yo gyebavaamu. Abo bona bona abantu beni wagaitako abantu abandi abataka mu categories zendogeireko. Kati obusiraamu ihtamma ihtimaman kabiran bihusni taamu, obusiraamu bwafaayo nnyo okutwegereza enkolagana enungi ne categories era gaza abendogeireko oba n'abantu betuwangaala nabo. بل جعل الإسلام درجة حسن الخلق وطيب المعاملة مع الناس مساوية بدرجة الصائم القائم. Obusiraamu bwafuula omuntu singa wanekolagana enungi n'abantu lebo gye bukutaako bukuta ku muntu asiiba Monday, Thursday, Wednesdays ng'ezira okusiibako mu bitaku wal qaim, n'abantu Allah bebawa omukisa ogw'okusituka ku bubiri ne bakola ki, ne basaala. Ebirefu eriwaggulu bino bajjama abantu tufuluuta endoolo, buli muntu Allah bwe yawa kusituka ku bwire mwebazanga, kubanga tikyangu oba otusobola okutegeera Allah subhanahu wa ta'ala. لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. omuntu omwikiriza omusiraamu درجة الصائم القائم. أي حديث يا أمك محمد صلى الله عليه وسلم. N'olwekyo bajjama bwe twamaze okubona nga amazima g'eri enkolagana enjira ng'esererayo mu bintu eby'endawulo, abasuubuzi enkolagana yaibwe yakuwalantana, buteerezaganya, nugu, abooluganda enkolagana eweerewo, abantu mu Makka bajjama oyagala nga omwana ni baaba enkolagana ntono, abandi ezirawirana n'ogoba nti kati gye tusomeseeko abantu nti ekintu ekyo ekyokuba nga enkolagana tugiyitawo kijja kutukola bubi, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala olw'okukyenda Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatukoba ati omuntu singa aba n'enkolagana enungi nibaine aba agire kuleko yamukwasa alawire. Tuli masigidi wano aye ndoyagana nga enkolagana y'abantu abasaabira mu masigidi endala ali ngambi musiraamu talamwine salaamu kumala myaka ati nze tonkolera. Kati enkola eyo tetujja okuba nga tweyogeresaaku olunaku lwa leero.
walakad arshadana al-islam ila kawaidi adhima fi taamul ma'a an-nas. Obusiraamu bwatuteerawo principles gyetulina okutambulira ku munkolagana yaife n'abantu bwe tuwangaana. Jama tejja kusobola kuwangaana weka abadan, tikusoboka. Olina weetaaga mwino, weetaaga okuba n'omukazi, weetaaga okuba n'abayambi, weetaaga okuba n'immeidi, weetaaga okuba n'abasiraamu baino. Kati obusiraamu ebamba n'ensonga eyo bwatuteerawo principles budo ni hadisi y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gyakuba ati aminu nnas kama tuhibbu an tu'amal. Nabbi akola mu hadisi eyo nti kolagana n'abantu mu mbeera, bisa abantu mu mbeera gy'oyenda bakoleki, bakubiseni. Era buli kyobona eyo principle y'amaani ino mukolagana n'abantu. Abantu nenda bape respect. Eri anaina respect. Respect ni ekitiibwa. Olina okuweebwa ekitiibwa, sooka owa abantu ekitiibwa. Tojja kisaba na kifuba, tojja kisaba na kuyomba, tojja kisaba na miigo kakiro kyawaka. Kubanga oluusi tukayana n'abakyala, tukayana n'abaana, tumupa kitiibwa kimala wakawa. Era nze eringa atali musamba wakawa. Aye oluusi okwetegereza ensonga kweva omwami obutaweebwa kitiibwa oba omukyala obutaweebwa kitiibwa, ye mwenene yasooka okuyita ekitiibwa eri bawangalana. Basebe nibo baali boonaba ng'oli imaamu ku masjidi wadonda niwe imaamu niwe sheekh, ng'oli gwenda lwosaaza bamumina bakuwa ekitiibwa, bawa ekitiibwa. Olukwenda bakulamuse balamuse, olukwenda bakubonewo babonewo. Ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyali alikutegeeza mu hadisi. Aye buli lw'onaalemererwa kukola ky'oyenda bakukolere, bale boona biri mukaabiru bajja kulinnyirira ew'empisa bibajja okukubisaawo. Tayenda atuwa salaamu, aye bw'oba omwagaine n'otagimuwa ayomba amuseeku nga taana munsa, ate nga nenze seekawo, ate nga nenze imaamu we. Obusiraamu bwasomesa ali atoya salaamu. Bwakoba nti for example nti omuntu bw'obanga weebagaire oli ku piki for example, olenga atyaime obanga ali kutambuza bigere, iwe ali ku piki niwe atoya salaamu. Bw'oba oli kutambuza bigere olenga atyaime iwe ali kutambula niwe otoya salaamu. Bwe mpanga muli kuleeko ndala, omuto n'atolerera omukulu, abatono n'abatorera abangi. Aye tuyakolako kwati wetumpagano seeka oba omugayiga erina nga bakutoolere nga butoolere. So ani kawaidi principles ezo singa tubeegemaku tujja kuba tusobola okutambuza enkolagana yaife nga nungi ng'abantu. Min hadha alhadith arrabbani, hadisi eyo yetusomye, liman yuhib an yuhsina nnasa ilayhi, omuntu ayenda abantu balongoose yaali an yakuna huwa awwal man yuhsinu ilayhi, n'ateeka okuba nga n'asooka okuba nga alongoosa we bali. Waman arada an yuhtaram, omuntu ayenda okuwa ekitiibwa yandibaire nga n'asooka okuba nga awa abantu abandi ekitiibwa. Hadhihi hiya alqiyamu lislamiyya. Bajjama nenda okubategeeza nti ezo ni values daki, ni values ed'obusiraamu. Kubanga our vision yaife tuwatona buli musiraamu jana kiwe kiri, buli omu ali wano vision target jana. Kati mission ni gino emirimu gye tukola, swala, zaka, sawumu. Aye mu bitongole biba ni vision ni mission, objectives, then byaba ni core values ebikuyamba okutuukiriza ki, okutuukiriza that mission and vision. Omuntu obanga oli ky'olikwenda ng'otaliwo ekitongole kyo for example, nti ekitongole kino
ndikwenda mu myaka 2 kibonesa amaadi mu lugendo eyo vision ye n'ekirooto kyo, vision n'ekirooto. Kakati mission niwegera ebitamu okutuukiriza ekirooto ekyo. Ogyakolanga otya? Ndakusevinganga sente buli mwaka titinga danayikonta, oba engeri eyindi ndakukola communication ku bitongole ebindi ebisinga ebigenda okutuukiriza emirimu egyo mu nsi y'okulya oba munda, eyo ni mission. Aye ng'oweerabira core values ojja kulemererwa okutuukiriza ekirooto kyo. Let me tell you, abantu egyo olugenda basimira maama, aye olukuba busanga bweyeera, olukubavuma, olukubajerega bajakuzibira amadi. Era olundi ajja kubatuuza nayikonta bamulagirira ati Haji gundi asima amaadi ate otitwenda. Era ebintu ebyo mujjanja kubibona. So ni mu Busiraamu those are values, core values. Nti buli lwobanga obuze empisa olina kusaala, aye Obusiraamu byakwemera kukigambo empisa. Tukubona mu masigidi yes, aye olina obuzibu eka nti awaka tibitereevu lwansonga nti tiwatwala values za Busiraamu, towakitira abantu bawaka, tokolagana bulungi nabaluganda be, aye nga muswala alhamdulillah osaala. So olw'ekirooto kyakunyira jjana, era olikutambuza ebintu ebyo nga osaala, aye values, core values zikuleme okuba ng'otambuza ebiyinza okufuukira ekizibu okutuuka ku kirooto kyo. So husnul khuluq wa husnul ta'amul ma'a nnas min ahammul qiyam al-islamiyya. Enkolagana n'empisa mu bantu eyo ni one of the core values ed'Obusiraamu. By the way, bw'obanga bakuweera okulonda capital eriyo capital ya cash, singa omuntu aba n'emiliyoni 10 nga dide asobola okujja asuubule, oba yaba ni gyebeta social capital, kubanga mufunze enkolagana enungi eri mu social capital. Onoowa social capital aba mugayigayi era asinga alina miliyoni 10 nga azirampisa, nga azakolagana bulungi n'abantu. Nemewa ekyokuboneraku mutamu yayeri emugayiga, omu ku baganda be yatuukirira yakuba ati jakuye Haji omunkobero oyo anambe kunze ndi muganda we, aye Haji ayamba abantu abalungi. Haji nakola yibona ewe kaliri buraga we muze mbajeyo lwaki yemwe totuukayo. Yakola atiseeka yenkutumire bankobye ati jayeseeka Saidi mukwano gwa Haji. Nakuba Haji esimu, Haji yapa appointment, natuukayo Haji nakola ati Haji muganda we anti ni ABC. Haji yawuliriza yakola atiseeka nkukobe oyo muleke, oyo kola ki muleke, kubanga namulekula buli lw'omusembeza nagezaako tukole naye namwaku capital byona nga tiri kigendererwa ki, kubanga ambisa bwa bubi, ambi bagwire tambonawo, kale namulekula. Kyokka nga Haji gwe tuli kwogeraku alina omukozi we mu dduuka tina Busiraamu, nekyasinga okunewuunyisa nakaba aye ono omukozi ye alina social capital. Muganda wa Haji aliko ni ebyo capital ye ni recent, buli gye bamuwaddewa ono yeegema ku kintu eki. Omukozi yeegema ku mpisa, yeegema ku mazima, yeegema ku ebisa obulungi. Haji wambonamu ekyama amukolera bizinesi okumala emyaka egisuka 15 era Haji mukumusiima yamukolera bino wamanga, yamugulira ettaka
yentaigiro yagaye kulyambulire kazi gaibiri yamuzimbira ku enumba matiri bona botuka waloweza ngote wena omusuubuzi waaba aye ng'atunda mu idduuka lya haji haji akoba ati olubega lwenyinabwo amazima ge oluvannyuma lwa Allah omusaadde oyo engeri gyakoze mu mirimu mu bizinesi yaabwe era nakwebira mugiri by'emmotoka kati n'oba wenenda nti olwo yali mu kashi wa ssente aye yalemererwa abo abantu abe baliyo omugemaku omuwa ssente aye olwena ebisaanyi nekolaganayo niiwe kale wage yakwogera ku bibi asigala nyuma kaakati we bakolagana n'abantu abandi abalina social capital yajja babikinga babo nabo basimbule bakola ki bajje babayative twagaitobalira ku hako social capital kikulu kyoera nabbi sallallahu alaihi wasallam yakola nti arba idha kunna fi fama alayka ma fataka min ad-dunya imama kalima ku myaka emito eyo hadisi muzigeme mujejeme nabbi sallallahu alaihi wasallam yakoba singa omuntu Allah akusaasira waba n'ebintu bina biriwo ogimaze era ng'okali mu myaka egyo tekoba alina golofa tegomba alina motoka tegomba alina bibanda olina ekyobugayiga Allah aba akuwangaiza ebyo ebintu ebina bijjakumalira nabbi yakoba ati sidikul hadith bwe tuba tulikolagana tulina okuba nga twogera amazima bana amazima fil qawl wal amal bana amazima mu byoyogera ne mu byokola ebikolwa byo nga okikoze ne bakuba nani akoze nti ni jamaali ati ekyo kyakoze kirandi kyo ani ayogeire ni fulani kyayogere nekyo yakoba ekyokubiri hifudhul amaana okuba abeesigwa ng'ogemesebwa bizinesi y'omuntu okuba abeesigwa mu maka gaine balera kuwasa nga oli mukyala yani omusaadde okuba nga oli mukyalawo bulinawo omwesigwa eri mwine nabbi yakoba ekyokusatu husnul khuluqi okuba n'empisa ekigambo empisa kyo kyetaaga kusoma okuwundi mulamba aye FW ebisigayeeyo kubanga osobola okuba nga oli musajja w'amazima bw'oyogera oyogera kituufu tolimba oli musajja mwesigwa aye ozira mpisa bosi abeera akukozesa ajja kuba ati ekituufu abeera amazima taanimbangako aye empisa de obufumbo obulemi bwekyo mukyala muyondo tidda kulimba nzida kumuwayiza azabuze aye empisa lero ebinemesa okuwangala naye n'abaami tutyo abakyala abandi bajja bampisa bamubuuza ati yewagwire omusaadde takulamira agula tidda amuwayiza aguleme obuvunaanyizibwa bwe afaayo aye empisa nenda akutoolamu so nabbi yakoba ati husnu al-khuluq sallallahu alaihi wasallam ekintu ekyokola mu hadisi eyo yakoba ati iffatul mata okugezaako eno okuba ng'olya halaali kubanga haramu ali omuntu ebyona buli kimu mu hadisi eyo nabbi sallallahu alaihi wasallama yali atuwalira ku musaada akudala ashaafa nti asobola okuyiga nga mwetaavu alakalaka yamuddu yadahu ila sama omwana nga mwetaavu awanika emikono eri omuntu asaba n'emikono yawanikira igulu ayina gituukira yalanguza mwikulu aye nabbi akoba ati omuntu asobola okulafuba ne mudu waatu naye mataamuhu haramu ekyeigulu yaliwe haramu oba ekyenkyo oba ekyemisana
haya idi asili kulajana omuntu tegwagirago haram wamashirabuhu haram obanza okuba nga kyamere kuganekireri haram wamalbasuhu haram oba okuba nga ekanzu yeni gyakyemerayo kumusala asabu tiyagifuna mumaku matuufu eri haram wagulliya bilharam baliyo n'abandi nga bakaire baire bawakuliza ku haram fa anna yustajabu lidhalika nabbi aliko wakyona abanamwanukula atya so nabbi yayongera ekintu ekyo ku bintu ebina bwa bukulu bwakyo n'olwekyo tube n'amazima abavubuka imwe nife abakaire twenge tube beesigwa aye lwakuba tuli kwegerero omuntu ali ne chance ife esaawa eno obutunzi emyaka bali kunoonya abakozi mu kampuni ne bambona ku layini babaali emuziringo iwevaayo nga bakalina kumbuuza basobola tibakkiriza bakwati tojasobola benda basobola kusitula benda bavubuka muntu ali benda bajakola mu hoteri ng'ojanga oli muzeeyi bantu benda bavubuka banasobola n'osikiriza bakulimbere so ensonga lwaki tusikirire enyuma abavubuka nti nkalina chance Allah bana abalere buwangazi bino ebina mubyegemeku n'obugayga wallahi muzeeyi kati ife abazeeyi kyetulina okola nti omwana wo otadaaga muneneza kapito ya sente kuba niwonamu emiliyoni 2 agamu n'omuwa miliyoni 2 kati n'ekikumi nga ebinaabizira mulimba mukumpanya azirambusa aya haramu wallahi bijawaawo ekikumi kijawaawo bakwalibira wana wasaidi ali kati n'emipaka mweno omutuufu baba onolaba nga aza kyakuwaire n'akuyamba n'akutamu ng'oli mwana w'amazima ng'oli mwogezi wakusa ng'oli mwesigwa ng'ali kuliisa halal era yakwegeesa kulya halal bijaawo mala ku duniya so husnul khuluq wa husnul taam ebintu ebyo nabbi sallallahu alayhi wasallam nebyamuyamba fakana hayatu nabii sallallahu alayhi wasallam wa taamuluhu maa nnas namudajan bil ihsan engeri nabbi gyebisangamu eri abantu yafuuka kyakuboneramu era buli omu kyateekeibwe kubanga atwala nga ekyokuboneramu fakana nabbi one obe n'ebiseeyo yafuna bino wammanga yuhibbuhu sagir qabla alkabir nabbi abaana abato bamwendanga nga n'abakulu bakaazi era yatuukanga awantu ng'obwami obuto bumwaniriza nga n'abakulu bakaali 17 bajjama obonanga omuntu ng'atuuse ku kitundu ng'obwami mu buto bumulumuukirira nga n'abakulu bakaali bwali munayisuukayo ng'omana nti oyo mulungi omana nti oyo muki mulungi aye eri abazibu nga n'abawaka be ne bazaala abaana bw'aba atuuse ne bawulira nti atuuse oba kyetaagisa kumpuliisa ajingira aye nga mwana wo besoodde ifumbire bakwatika mubaire ku TV mubaire muliyo kyata baba akoze ki baba atuuse ensolo abaana nga bo bazaala aye bw'otuuse tibali kwenda akola ki kukubonekera so omuntu omulungi nabbi sallallahu alayhi wasallam akebe yali fi makkata almukarrama mu makka wali kana yuhibbuhu sagiru qabla alkabir nabbi bwe yatuuka gamba obwana n'obusooka okwida yaali yakusimu wuddahu nabbi bwe yafunanga okwendebwa wano abaana automatically abakulu abazaala abaana abo bajjakwenda kubanga nze bwe nkwendera ng'akaana kange kali kwenda katuusoka yesi ku mutwe awayu mwe bali kusoma naimwe oba olina kaswiti bana kyona kyenandize bakubiskwiti mutambulenga nabo kubanga n'obusinga osika abaana
muzeeyi yali yalazaala omwana ono omutima ogwo gwolaza omwana ono alijja ogyamusika abe ngaakwenda nabbi ate bweyali. Then ekyokubiri, nabbi kaana yuhibbuhu al-aduwu qabla sadiiki. Nabbi ng'omuntu balina abantu abaali bamwenda taba n'abantu abaali baaduuyi be abatali basiraamu abaali bakyawa obubaka bwe baali mu Makka. Era singa Makka teyali mu baaduuyi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam yandiwe yasigala mu Makka. Yasemuka yajala yaje Madiina nga Allah subhanahu wa ta'ala amugambira ati jja e Madiina wamuvaamu. Aye nabbi olw'enkola ye nga weewuunya kabiri nga abakristaayo bwebabona ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakola ati awo babbaani nani babbaka oluusi bakaali. Kati tulina tube n'empisa olw'okuba tuwangaalira mu nsi nga tulina abakristaayo abatulira ine Makka nenda nga hajji akaali kutuukawo oli nga bikyakula ati hajji isuukayo olyotaira enambiri kuyona. Tulebe kuba na mbeera ya tanfiiri omuntu nti oluti musiraamu kugamba afuuka entumulabe walango sobola kumulamusa ojamukowola okulira eridaawa ebyobusiraamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bali kuba nti abantu abo baali basembera yanyiga bamwenda والفقير قبل الغني. Nabi sallallahu alaihi wasallam arafu bamani yangaba musemberera nanabega wakali yani ngamu za kumela na wasanda babasala yawefu yawansi yatafakadu humna kati mwewe kuswala aya kwa kusema kumbe folwale ngolimba mseka haji kwa nini tunatoso kwa mtu wale ndikuuza kwa abasikere tukakuma taijani kutini msala msala yoronga kube kwa waje kamile itaga katini waulau tutuwa mzao tini yani kwa ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ejamu vya aliyamu akhlaqiyya arrafia bali usido debe bisadiyana de dawa ikulu damu litiruba kombina manaka kwa kalitochi manaka ida bakali kutuka gani walihadha ekene chapa ko aso kumisabu teka yemuli ya bino batasomera suratul qalam aya yokuna baada billahi minash shaitani rajim. Allah yatakustambu ya Qur'an karim ya kawati wa innaka la ala khuluqin yakobata mazambi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne saki nuji. So hada ta'am wa hada namuzan wa hadhihi qiyam kola gane nabi jainai ni watu zede dadi kula Mungu yotekea twende kubanga tutambulira Allah subhanahu wa ta'ala wa ahsinu mulongozi inna Allah yuhibbul muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala ayenda ina wakati awalongoza majamaa. Al-ihtilaf mukolagana yaifenga abantu nimumpangala tulimu ebitwamula yenenze kuona kubantu bwewe asababu ulize bulungi wa huwa sunnatullahi fil khalq. Ataye mukola ya Allah tukatonda ki yatonda abantu twawukana ndowooza twawukana nebisa ayenge ekisinga obulungi okwebusana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati abantu batuwangana nabo yankasimuna ila arbaat aksam balimu ebintu ebyembeka haji
ena yenkwenda kuyomobenga wanu mwene wekole kukumwera mule kutegere obwa muteroki kubanga ebiri mibi mulimu omubi ennyo gwenjosoterako n'okuli kukalekale kugaye gwona mubi gwenjokuliza ina al-awwal mutego uso kismu yataamal biqaidat ahsan wa tahsan iliyo mutego okusinga mu bantu ngagwo kwegamba bwebe okolagana nagwo olina okumegendereza tojja kukyalako abantu balina asobola okuba nga mukyalawo asobola okuba omwanawo asobola okuba oluganda lugo omuntu oyo atambulira kaida bakaida ni principle ekoba eti kanfiirwe weno ofiirwe oba asobola kyoba nti kaisa alina kakobangaka kakoba kati alinafuusa fena tufiirwa eri efesa kankoba okulemererwa nyonoona mu community tetuwangalira mulimu abantu nga bwebaali pulogulamu eri ku ddaka ennungi baali etali ejasigalolwamu wakiri agimunamu olwokuba nziramu ayenda bwenekoleki ofiirwe mu community tetuwangaliramu eri omuntu nga bwakola ebizinesi n'erema tayenda kubona akola nekolaki oba kyekaakubyokya akitaako omuliro baliyo bazigale ewalimu bani kakati ne bamweta ahsan wa tahsan kati oyo omuntu obusiraamu bulingirira nga adumu linafsihi wa adumu lighayrihi oyo mulabe wa mwoyo gwe ate aba mulabe n'ebiki eri abantu nga balabe ku myoyo gye abeera babulabe ino eri weyayangana namu wakudwatulo abantu bona ekyokubonera ku kyairwe kibagoberera ibulisi alayhi balinga ibulisi ibulisi kyekyamuvira ku buzibu ekyamuvira ku buzibu olumirwa okuba mujana nefuka ya muliro eriyayi ibulisi yali mujana bajana yaloba okufunamira adamu kiragiro kyali kyani kya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah alagira ibulisi yakawa isujudu li adam wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adam okufunama kyali kyabwi fasajadu illa iblis aba wastakbara mwene ndiye zirobusi ezalamuka kufunama paka sawa muyaka mujana tiya mulamu wako muliro kati bwe yakola losi mu kifo ky'okwira ku nsi yeetereze gye bamugoberere wakiri oba oli awo mukama wa mulingemu olidi kye yakola ibulisu surat al-araf aya namukaga Allah wabada billahi min sharri qala ibulisu Allah namujana yakoba tafabima akuwaitani na akukudani bwebanga bamukomamina
basaba Ibilisi bakolwale omulimu gwayo okunonya okuva mu muliro n'engerejana omulimu gwayo kunoonya bambi bakolera ofunayo eri abantu nga mufo ky'okunoonya amagira agamutuusaako mukwesiga obutonotono oba abekulika bizinesi kaakole atuuka n'okujja mu shiriki ale engeri kimutwaireyo tikwetwala kuli enti abekulu wabula kuboneka ajula wekuyena bali bisipaakulwangi katoyo n'okubabudamino kuliwatu Ibilisi kati fitamu munkolagana n'abantu oyo omuntu akosa obusiraamu omwesa adumu linafsihi wa adumu lighayrihi mulaba wa mutima ate nga mulaba w'abantu musaba graduation ko asobola okuba omukyala asobola okuba omwana we kisoboka ennyo Allah subhanahu wa ta'ala ajiwa abantu ab'endawulo wabula tumanne bumame nti omuntu oyo aba waki aba waabula adumu linafsihi wa adumu lighayrihi aba waabulabe eri abantu ab'endawulo waddaamu maahu okolagana naye okolagana sunu taamu abantu abo mubigenda bibaali aye yakolagana n'abatya kyendibadde okubakobera nnyo kati method gyetukozesa ku bantu nga dongera buzibu dongera buzibu twende buna nabbi sallallahu alaihi wasallama ye ab'ekiro ekyo kubanga baali ku mulembe gwe yakola ebitabo nasomere ku bikolwa byatifa wawaiya abantu abo tukolagana nabo tumukonde akuba tegamawa era bwabanga wamwenye nti omuntu oyo kubanga wabanenyize olw'okuba afuna motoka asobola okutega misumaani motoka yenda neibawo yona kukozera kandi mutega amawa ebigere bikole aline kumawa atufa esi ejamulamula n'olwekyo welugewe kukola wawaaya aye mutegeere mutegeere otunimba waggulu Allah bweyangerera atulwali na ibtasi fi wajhihi obusiramu kuba nti omwagala mubesibaye otamunyaga fesi abantu muwesibaye bamusalamu musiramu mubesibaye
ejambo toyi emipira gyo neyagiteze aye atuuka wolimu osimanyi naddala ngeri abaliwo abantu bazibakunga bategeerekwa naye kyo esomero lyo neyagumya omuliro mukatabo wafiirwa maani bafiiriza bingi ab'ekika ekiba abazibu nnyo asobola okulagana abantu abali kutusaka obulabe aye maadhalika okumanya obusiraamu buno butulagira okuba ebisobo birungi kuko bye bamwegendereza yaali aye bw'otuuka gaali kayonako bwoti abuuza nina kusiba fesi utasima muwesimanyi musekere enzigini jakotayi mwana tayimu wemukamu babenga bafuuka amajembo agakulwanirira amino bikitamika injambiya obusiramu bulikuba nti tolayo fanyuzido enungi emisade enungi nebomulamu bwoba osazeewo tubana nsimira ekyalo lunayo ekakokulakwamaka omusaadde oyo eyaleka emotoka yange teyenda kuona mukana kumala katya kubanga eri yabakola batu aojaku byononye bwoba oleesa byemakono kubayidi oligabira abasiraamu abali basiraamu otakoboti abamubuukewo eriyo omwami bamuwanga ente aye ngaeriyo mwire zagainegazai baidai balubaseeka madasa kukyalo entendala aye olwokuba ekyalo kyalo kukwata yenda omuntu ekyalo ekikwababe kutwala eno yakifiiriza ente bamuntu kwata yenda atya omulala obusiraamu bulikukoba nti bw'obanga omuntu oyo olunayo tikikulebera kuba ti kamanagabamweteyagala agituuseemama kigalo bweyo olulungisanagoya kia kuijabia utamunega negative side ba positive yani ndio kuvera anonga aligami nyama maka kumaka utako abantu sikaba nawo yatu ajali maka kumaka okurawe wangungu abuse ojakuba obyono ni umusiba abuseri waliza nabi sallallahu alaihi wasallam kuja kwaki tiwe yani yendi kwa kamera misiru ayate nebikolaki nebirusa osunutaamu manasi kubanga babantu bayenda toyenda bakolaki baliyo isibakubaki so amaliza akwati hawe hidayatahu exactly in the county ofunire chance oba osobola kwogera ku naye oba osobola kumutumira kubita mu mikwano gye okoti muna nzemuza kuzibu aye otegamotoka yange nagitegamowa ekintu ekyo kuvatisi ekobeti nakikoba kitiye kitiweragira tuli balala hawe bidayatahu obusaba kukwingira kwati ayo otumulekera yogera okota yogera gezaako kumulungamya oba oli awo ayida kulungama era abantu bangi bakyuka yakuba bati eriyo omusaala yali avuga mwine okukaseera yali kwekiseera akwatirize mufeyo baakwalimumalaa tamuyiriza kumanya kakati wehawe hidayatahu aye yakoba nti waj'al baina masafa bainaka wa bainahu akoba ati buli omu nga bwoli nti wabula beino webise bulungi ayitawo distance wakati wakati yonaye kubanga obulayo buyinza okubaka bikwati bino nga bwe biri kamukoleki kamusaamyewo so muyambe omagenda mutasimu ayo omuntu gwejinga obulabe bunene nnyo kakweta koti kambeerera kumpi naye omuntu owokubiri
la aksa wa tahsa ono yekule spoil yeyeleza ki yenka wala asosi yekotoyera n'abandi ayina bakole ki mulabe wamwoyo n'abantu na ibulisi kati ono mwokubiriye omwoyo gwagwendeza ayita yenda muntu kubona muntu ng'atamu baba muti baba kukyalo ayina n'abantu ki taabona saamu ku muntu yena ng'ali ku bitamu bamwogereku ayenda abantu bonabona bede bafukamire yali nga balina bede emotoka okuba twala okuziika tayina kulyalikamye eri owundi ayina tanuwa kukyalo ogwo muteeko gw'abantu era bona tuwangala nabo baliyo bazirayo bona era bantu yetuva eyo yetuwangalira omuntu alwanaye muganda wo musaayi gwo mama moja baba moja aitayina kubona waluganda kitabu tayina kubona eriyo kuyereka eryasomesa abafuna diguri ayina bakwatya mumaka ga maadago omwana gundi yasomesa abantu abasigaireyo bakasiba kukyalo yewanakulu okuboneka nti yali bulungi aye ayendaine okuziriza buli kabinti kalikwenda kwaka era yenoono okufaana kunoole bakuba nti ye ebanaku yabaku bulungi aye yena mushiri gyagwali omwagala muyisabo ngaalakutayo esente eyantoire emitwalo 5 abe muganda we ali ekyeigulu oba abe omuganda we akuleetera omwana ajasoma agitwala muyisabo kwongera kusiranya baganda be kwongera kusiranya bantu bakyala baleibalo kwongera kusiranya basiramu baine ku musigiti bakoya bakugenda okusoma tulowooza nti babagalaino niife abantu tulinawo bakumpi ino niife bainza babaganda bo bainza okuba omukyala bainza okuba abaana bo mwana wo nga nakayenda oveyo baba wo nga nakayenda osituke kubanga kile kino kirwaire Allah subhanahu wa ta'ala kirakolaki kyeyamutamu kati omuntu oyo yenda alina kwefaananizaako n'omuntu asoose ayono nti ye hala nawo atifi lahumun wa khadumun omuntu ono owekika kino omuntu aba muzibibu hadha huwa atama almutafifu tama eyeyendeza almutafifu Allah yabiraku Qur'an yakwati wailun lilmutafifin alladhina idha kanu ala nas yastawfun wa idha qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu dhalika annahum mab'uthun li yawmin 'azim mutafif ayenda tuki yani kaina bantu bafuna asobola okweka information baligawa pdf program ya gavumenti yiye buli omiliyoni etya bwonooja wenka bajjaku wa miliyoni bwe munaaja abandi bebajjaku wa miliyoni kiwe kiri aye akwata onamuleetera information yakwata tobakugogoba aja yenka yafuna emiliyoni yafuiriza abandi abalifuna emiliyoni balinga baibali kugira kuveera buli kabeera kalimu kiro 2 buli ajamu akaveera kiro 2 yali yafuna yayira ata namunsawo batakana kabeera kumubuzaali kyekibairo tosobola kibera nyama atolire enyama ajakuzaali kitolere nolwekyo bagezaako bataneyeesuma babikakuba era obonabonabona kwenda iwobenkani woba ofune akisatu watakisatu aye nga ki olwaliga
ibada. Omuntu alingana abaasale ngalikwendeza balina kusala ne mu ibada yenye mirimu okweyendeza abantu tekwenda bafune. N'olwekyo omuntu oyo Allah subhanahu wa ta'ala yamutawulira akola tubalinafi abantu abatali baliki dabitala lanasi yasawufun bwe bajja okusuubula bajja okwenda ebintu mu bantu benda ebyo bidule era benda bafune waidha akaluhum awazanuhum yuksirun abantu abo benda abandi bakole losi benda abandi bagwe. Aye Allah subhanahu wa ta'ala akubatala yadimu ulaika lahum kurusun abantu abo balowooza bajja kuba ku nsi bafe balina okuzuukira yawmin adhim beerabiranga olunaku olwo. So abantu abo tarikizu kullu kaifa yusiruka wa yaksa, abantu abo kyebasinga okufaako okubona nti gwokolotalosi yafuna mulosi wemayenda okulaki okufuna waghaliban huwa yatakiru dhalika najahan. Abantu b'ekika ekyo abona ngaawo ni achievement aba achievise lwaluna ati ye afunye abantu bafunye baligamba miliyoni yagifunye nawe ati kukyalo kona olweza akolera etambulo yabona nga achievise mbulokazinozerosikaba akoze ekyo aba akoze achievement. Wa idha qurra ila sunai maarufi nasharahu bikulli wasila. Omuntu oyo egamba embeera tedakuba nti omuntu abenga afiirwa bukimu. Oyo wakumeka oyo wakubiri. Omuntu owokusatu noyo omuntu atambulira ala kaidati aksa wataksa. Banabona baliyo aye bayinza babangi n'omuntu alwana ennyo kaba w'ekisambu bw'awulira nti balikola baligaba wali miliyoni ye naaka alina kujja kusimba naye naafuna emiliyoni ajja kumutamumanyi bannange tugendeyo ajja otungawo nga yeetakoze ekyo tafunye aye n'omutima ezamu kikiruma aksa wataksa. Omuteeka okulibwa akuli nga ye tawulira bulungi ng'ali kubonayo obubi afazaali ye kabeerewo aye n'abandi bakoze ki baliyo basale wani mulikoza mutibani abamuga mutibani abamulikawoga kuti baliyo abo tibani batoni emakaye tomuteka okokusatu k'abantu nga bo balungi wallahi eriyo omuntu akuba nti nze kambeerewo ojogo kyeggulo nga mukufasikaisa mutuwa aye agaba omutwalo olwo engeri gy'omuliyiremu n'abaanagazizemwa bismillah yakuba omutwalo eyagererabirira. Basahaba ridwanullahi alaihim ajmain mu hadisi gaali maadi aye nga buli mwali kwenda mwina kumita sooka omwe anawo sooka omwe bakewa sooka omwe batuuka n'okufuulirira okufa aye nga bamutwendeza ole nga yakalikola ki yakali kufuna. Abantu bano nga bongere ti bangi ba akthar wa taksab hadha nawu aqifi rahumun khadum. Abo abantu balina enyoyo ekisaasira basaasizi nnyo ate benda nnyo okuwa saavisizi abantu abandi. Yudahi biwaktihi wa maali. Abantu bano awaayo obwire bwe
n'oluusi maali wa juhudihi liifotiye min ajli ishaadi l-akharin, aye ng'alafuga n'okuboneka nti abantu abamwetoolodde bafuna okwesiima. baliyo bairega mukole mutiiba ki tiibangi, aye nga mu community bali omuntu aguma ekisaako ati mwana ono kiri mwana oyo yatya sente ate mwana ayendesema ng'akaali kuwerayo mwana ya school fees akasente mmeka mwana mweze byomuguliyosoma, aye nga wallahi akaali kulya nebiki bitabo afifi yudahi binafsihi balaweerayeibalijamusaweera eiva aye abonanga ekasobola okwenga omuntu twalya onooleka ajasoma ayaganye neibawe ngembeera mbi yakoba ati nze kale mbaine njagulanga ebyo yamitwalo ebiri buliganje engole mukenewo kuye ebiri omulala kanaana abo batono aye baliyo. Singa Allah subhanahu wa ta'ala akuta mu bantu ngaabo oba oli bulungi aye ate twagala tusabe Allah temutera okubisembayo kubanga n'okusinga obulungi ni Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali. Eri abantu bebayaya ku byalo nga buli yabitamu akoba ati nze mbakolere tinda kubalira bakusaabe kwebatandikira kubali kwali kuyatandikira oyo ali mu VAT yaza motoka oyo yazimba bambale yali mu mizigo ebiri aye nga walikoba buli ali kusooka asembakoyo ati nze hajoyeko tubitiire amakulu nti ye bwe yabanga nikalinako ng'akoba bisimillah tandika bisimillah ja nga niwenaako alikola bizinesi ye niwenaako ali kwefaako ali kufa ku bantu okuba nga baba bulungi. Abantu abo baliyo kojayo ali ati ono kojayo mulamba asewa ye mwene tikino eyekasawa tubamuja deni omuntu asembayo bantu be insha Allah taala omuteeko ogwokuna nga tukale tubako ogwo obusiraamu tukola nti omuntu oyo tumulabye ng'okusimba tumwagira yena tumusika okuboneka nti nimwe nina yekolaki yefa okubanga ava enyuma yali bashukurihi tumwebazenga alabadirihi olwokwawayo wala ukana basita nigabanga omukyakula ekitono aye ngolibona akyefiriza nimwe nansira aye ngaalibonayo okoloki omuntu asembayo alladhi yamshi ala qaidati aksar wa taksar wanako aitizika ibada ibada wakolechi tambulu oyo n'omuntu asinga okuba omulungi fahadha huwa alhakim wa huwa afdalu nnas oyo n'omuntu alina amagezi alina wisdom ate n'asinga omulungi muki mu bantu bonabona wakuduwatuhu oyo ekyokuboneraku kye Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kubanga ate bwe yali fasifatuhu al-ahdu wal-ata Nabbi sallallahu
wakifunaku awala adullukum ala shay'in idha fatamu tahabbatu bana balagire kinawaya okubanga mwene mu bulungi ife bano ofuna ka ibada yendo okuleka tasobola kubiza bayi bona bakakole aya nabi sallallahu alaihi wasallam yani al-akhadh wal-ata kufuna na huwa akuendeza akutambuza community y'emaiso singa mfuna omuntu atuna ababamu nga Allah yakigulirawo afuna aya afumayo okuboneka nti naiba kiki kyekidemye brother ki omuotuna brother mkulwa ezaokulimeka aya tuti tujye kudusia tubona gezakutuka mutibo gimera iwe buloti iwe machi oyo baliyo bazali baliyo sababu nasema kala bayingi wazee la tukaminu illa an yuhawil an yanfa'uka omuntu wesika kino tosobola kwagala naye okutola kunatenda kufawoli paka ngali kyakoze kikugasa taye muvera natondaniwa taikiriza kufawoli ngatomugamiwa wakusaidia elimu wakusaidia byafuna wakusaidia ki taikiriza mwana ki era abanga balamu kukuza bitya lazima kale kale idea fikira banaba banakuwa ese ida kuwafikira kona kujyo kule kuti kuli kulunda abantu tunanyuma ndamwe ida kujayo tujye kuyo mpano bwange ali na kifumeyo ali kugiyeyo alunda ati ayezo jeri tubone tutumwega ila mutufia kama mafuta akuvuze akutwale kubanga akiri kusulo ndio kwa kuzayo ayo bakita basi totegera akuvuga yakuba na brother wange alimuye alikuunda alikuunda ile alikuwa kusoma kutubone kanali babaga hapo kwa kuunda wao kula chimba kino chiboyi atula Yesu ya chimba kifana ni haja chikuzimbira kwegamba kwemwira kwa tudeyo ya hata ko bakiba zimbe chimba kwendani nte brother kwegamba mwa mata obaita galo kukola lia kukulile obate kwa katika chimba ile katika paka kule katika chimba tukule ndini ale ni senda kwa kule yeteni watu tuonge kulino nani takufa kwa siza ni mtendo ya watu wafanya wayantafu bihukunatika fa huwa shakhsun ijabi amatu wanatoka ina sifa ya positive wa eba bali bamugaso ili abantu fi harakati wa akharin wa mithlu hadha ittihadu sadiqan abantu kweshika chino ogeze kuyiru kwasemberera n'okubakolako emikwano wa hafizu ala sihatihi era ala sihatihi hafizu ala sihatihi kizaako okuboneka nti omuntu oyo kumuba kumpi omuganwamu abenga omwendakwenda ebitali bumirivu olafuse tubakwetebalasobose tubakwete omutero ku distance ayo akubati kigezaako okubanga omuli kumpi alimuhu wataalamu minhu obwalimu kyokigezaako okukimwegesa ate wenda fumaine okuboneka nti oyega muki oyega kuye mege kubyakola basebo abantu ababana buli omu wera omuwaka odewe kyeki wena olikubaga abo bangi oliga olimutereka obusobozi bw'abangi olimutereka obwabuliro bw'abangi olimutereka obwabusobozi bw'abatonotono oba olimutereka okusembayo ekifaako byati abo bali 1% kubulimu
twena abali wano zaali kwogera nimwe abali kumpuliriza tutufuluma mitegeekina kati bwemala okuba ekyo ekiŋŋanomwana ekituufu ate baba weekolaku self assessment olina okubanga oyogera mazima kubanga bali insana ya nafsi basira abantu tweidiwa walau alka maadhira tuyinza okutaawa okupalakalanya ekobwa ekikyolo aye ngasobola okyusa kubanga egyemitegogeragerageragera allah nibanyiyiira bwobanga olumu ebiro ebibaire ebibi mana nti lazima olunaku lusobozesa kusangu bwolimu ebiro egisembye naddala ogusembeera irala bwomukwabanga abasinga obulungi banaku lunaku olwola mbeera buli akuyitako ogezaako omugasa buli akuyitako omukuzanya embeera ogezaako okyokumuyamba omuntu ono musize ntya abaganda bange gabaama okubanga tebali ngezaako ogezaako wahakana tugezebagana yaife n'abantu betubagana nabo gakuba bulungi musuku tukwera kukakasa kusigeza kashikitono kuiza microphone yemuli kuwuliza kubuuzo byaimwe